Ronaldinho rasanya seneng nggak? Seneng. Mau foto bareng nggak? Tahu sama Ronaldinho? Tahu. Siapa sih dia? Coba ceritain dikit. Ada pernah mimpi nggak sih bakal ketemu Ronaldinho? Pernah nggak mimpi bakal ketemu Ronaldinho? Pernah. Mimpi? Mimpi Ronaldinho sudah pernah? Oh, Ronaldinho lagi ngapain pas mimpi itu? Lagi melatih saya. Oh, oke. Adek dari mana sih? Hah? Dari mana adek? Dari Banyasin. Dari Banyasin, kelas? Kelas 6.